se vraća Iliju Grahovca, Zmaja od Šipova. Moram jedan aplauz narode za Zmaja. Evo ga. Samo sviraj, evo samo dvije riječi. Velika mi je čast, gospodine Goci, jest mali pregid, ali našu dragu Jovanu iz Happy televizije, koja je došla zbog Zmaja od Šipova grada, koga voli i stara i mlada. Pozdrav za sve djevojke i žene mlade koje su sinoć sa mnom fotografisale, a evo svjedoka našeg Gocija, moga brata, pola je od toga bilo. Nećeš, nadame, Goci, brate moj, pjevaj pa me razgovaraj. Ali kaže Zmajo Šipova, pjevaj Goci onu našu pjesmu što se pustala i u Happy televizija. Evo obećavam ti Jovana da bude gost naš Goci, također i Baja Mali, čije ime sinoć pomirao. Idemo dalje i nastavlja se. Kada me napali Jovana, ja bih rekao ovako, ćeš na Rusiju, ali kaže Mariću, pričam ja. Nećeš, nadame, Goci, pjevaj moju pjesmu, preokreni ovo kolo, pa nastavi, stani, a i gledaš, neka znaš gdje si stao. Poštovani Lazo, hvala ti lijepo, pozdravljate i moja Jovana, molim te Jovana, pozdravi Lazara, molim te. Evo ovako, malo tišine i ja ću da se popne da me bolje vidite. Evo ovako, prvo da pozdravim sve ljude ovde. Ja vas molim, čekajte da se pomerim zbog ovde mikrofonije. Dakle, da pozdravim sve ljude ovde u Rumi, odnosno selu Žarkovac kod Rume, da se danas svi lepo provedemo. Inače da znate, mi smo sa Happy televizije, Jovana vas pozdravlja. Ja molim naše snimatelje da snime koliko ljudi trenutno je se prikupilo ovde da nas dočeka i sačeka. Ajmo svi zajedno jedno veliko ura, je ovo Marakana, šta je ovo? Ura! Bravo za sve vas, evo, celo selo je došlo. Velika mi je čast što ste nas na ovako lep način dočekali. Prvi put sam probala vola, iako postim, danas sam se omrsila. I hvala vam na ovako divnom dočeku. Uživajte u današnjem danu, a sada Ilija Grahovac neka vam se obradi. Ja vas sve puno volim, vi to jako dobro znate. Hvala vam što u tolikom broju pratite emisiju Upoznajte parovni weekend show i što me toliko volite, jer ja zaista volim ceo narod Srbije od sveg srca. Hvala vam puno, vi ste moja snaga, volim vas. Obraćam se organizatorima i pozdravljam sve 6 momaka, pozdravljam ekstradne likove našeg dragog brata Gocija i Lazara, pozdravljam Baju Maloga Knidžu i sve ove likove, ali i mene ne kudi družina. Velika mi je čast ovdje što su me poprihvatili naši svi oni koji su u ratnom vihori, poslije ratnog vihora i prije ratnog vihora dočekali Zmaja. Velika mi je čast, imao sam se rad čega roditi. Poštovani moji prijatelji, dobroželitelji, publika i publicisti i svi oni koji vole ovaj tradicionalni sport, ne zaboravite da je ovo 4. po redu tradicionalna. Izvoli Goci mikrofon. Hvala, idemo dalje. Biće toga još kasnije, Zmaje, ne sikiraj se. Jovana, mi ti želimo puno sreće u daljem životu i radu. Naravno, a mi nastavljamo.